Tuh, tukang cuk. Tuh, tukang cuk. Oh, iya masih kesian ayo teh. Gue kau jaga cuk. Ada tinggalin teh. Sieun aing. Lu aing sieun cuk. Ayo, parah halus ya weuy. Bele. Ya, si Ancu jeung si RT lah. Ya, silakan di lah. Udah mah. Lel. Lel. Lel, dong Lel. Udah. Astagfirullah, Lel. Istighfar. Istighfar, Lel. Jada. Si RT di si Ancul. Jasa dia kesurupan. Tega tekbuk gua ta. Wah, itu gua susu. Buka, cucu. Keluar sih di raga si Melel. Buah, cucu. Oke, kau bisa diberes ya susu, tapi keluar sih di raga baturan naiknya. Oce. Usia bejat. Hanya buka. Buka. Tas yang belah mana, Tak gede semet, tak. Gede semet sarua. Wah, eta tanu mantep, tak. Ya, justru tapi saya keluar sih nya. Oce. Bokepek. Aduh. Tapi ngeuna aja disedot ku tuyul. Bokepek. Gak ada Syam. Nyari kesempatan dalam kesempitan. Hulu si empuk. Saya tadi kasurupan, saya tidak tahu berterima kasih. Saya tadi kasurupan tuyul, minta susu. Susu aing kuat bengkak yuk. Hardak jasa aing em. Aju RT dia ngancul kamarana. Mabur si RT di si Ancu mah. Pas saya tadi kasurupan, kesolid jasa. Aing ditinggalkan sorangan. Ayo em. Tepuk tangan merenya aing sarieun. Tangan aing ka bape aing yang balik, kayak yang balik. Ini sudah ngarep ayo. Ayo. Udah aja mau nanya we. Heeh. Jadi teh. Kan tadi urang ngomongan budak, urang nu kabur. Si kumacul pasti nu ngajakan. Urang mah ilun sia bae. Kumaha sih sa teh? Sebagai RT profesional saya kudu nolongan warga sia sorangan. Betul. Urang teh gede budak lah. Urang teh gede. Lihat Lagi aing ayo. Jalan ke mana sih ini budak? Aing bingung muncul. Balik kebon kopi di kecubrak kebon aing. Aku bang kieu tadi na ieu. Saya teh bagi jalan ya urang cul yuk. Mau itu meureun teh. Jangankan ieu. Mau disebut alam gaib meureun teh. Jadi cul. Cul, bacaan bacul saya bacaan. Babacaan. Buset, lain bacaan eta maksud aing mah. Bacaan teh Atuh coba. baca ayat kursi ke, naon cul? Ayat Quran bisa baca. Kalau bacaan. Ini suara mana ke cul? Orang bisa cul. Teh lah. Orang lupang deui. Kita balik mau orang cul yuk. Ayo jelema tuh. Itu orang tanya. Aya jelema di luhur we. Tuh ajar sana we aya jelema di luhur. Geus teuing. Bah. Urang numpang nanya
mananya ye, ai di dia jalan keluar ke kebun pisang ke mananya? Aja nunggu aja lah ya. Coba game, gerakan Mister game. Mister, Mister. Mister, where is the keluar di dia, you know? Neng ai ning leuy. Cing Pak ơi hả? Ơi hả? Cing tetes teu au. Oh, em xin mai ai? Cing Pak ơi hả? Mai. Pak ơi ai? Vậy nè, vậy sao vậy nè? Ồ, nè, Em, gimana nggak duit? Tuh kan cak aing naon, pesawat jarna jelema di ruyuk ieu ih. Merinding aing ngajak dulu. Alhamdulillah gua aja mah. Ah, Cul, Itu. tanyakan bisa Cul, tanya jalan Cul. Gila ini teh. Segera tanya Cul. Mang. Numpang tanya, Mang. Coba tuh anak ada kanan tuh belah kanan. Mang. Ada apa gerangan di sana? Bahasana kisana. Cul, kali dah mah ieu mah. Kieu, Bang. Urang nek numpang tanya. Ai jalan keluar ka dieu ka mana ieu? Urang puter-puter bae ti tadi kata Limbang. Ka mana, Mang? Jalan kemana di sana? Jalan menuju kebenaran, Mang. Cul, bercanda bae. Jangan balik, Bah. Orang tadi putar-putar bae, Bah. Mantar rem kieu, di tengah peuting, Bah. Balik ke kemana? Atuh ka imah, Mang. Ih, Masih di marana emang? imah teh dibawa, Mang. Aing nanya serius, hayang balalik embung. Hayang, Bah. Hayang balik. Gas yang disuruh di dari dak. Gas gerak ke dari itu. Bah, nuhun, Bah. Itu RT apa tuh sih? Itu RT jeung Ancung ayo. Ayo. Tuh. Akhirnya kita ketemu. Boy, alhamdulillah, Abang Anggi. Kita ke AM. Para amat cetek, tuh. Meninggalkan aing bae. Ampun ya salel, aing refleks. Oleh, awak kasieunan aing ge. Gus. Gedung bae mental purana, adi ieu urang kumayu daripada ngendong di dieu. Dengan M, emang saya nyaho jalan balikna. Tadi filmnya lagi Cul. Main ge teh, masa aya jelema di tengah ruyuk gitu? Apa ruyuk di tengah jelemanya? Kita didut Cul. Kek. Tadi ge aing kepanggil jelema misterius. Bahasana Pak Leuy aing, Pak Leuy ki, aing Pak Leuy. Cul. Aing teu ngarti, cuma anu ngarti anu bahasa aing naon we kos kitu. Ih, da aing mah lain bahasa eta. Bahasa kisana aing mah. Gue serem jasa M, pos kerajaan, pos ngelindar mah eta mah jelema. Itu enak di mana tuh? Sia dimaksud Mana? Kan di ge. Udah Cul. Nah, di dinar mah buta urang. atok ya mah. Beriting yang jadi niu. Aduh di itu ih. Aduh.
bagus. Tadi gila ya. Oh benar, itu orang tadi benar. Gua Cul, ada nggak Cul? Coba preman Cul. Burung upatan yang bagi jalan ke mana? Coba. Burung bung yang dong di dia mah. Nggak bah, saya lapar aing teh beuteuh aing bah. Yang mati dia. Geus dah. Lamun sia hayang baralik. Ilukeun. Buka Google Map. Klik ketik atawa XX Love Story. Google Map. Aisyah mah ngaco bae bah. Website bokep sama bah. Buset link sama. Sial. Aing bercanda dah. Aing bercanda. Serius tuh bah. Serius. Oke, gas. Aina ilukeun aing. Kumaha bah? Bawah. Beureumkeun mata sia abehan. Berem. Gas dak. Buka mata sia. Tujuan yang Anda tuju sudah sampai. Buset. Kira-kira tuh bah gimana di kuburan. Iya ya bah. Yang ini tambah ngaco bae. Si siapa kumaha sih? Keng. Aing nyasar kosna ieu. Soalnya eueuh janur tadi ya budak. Gas. Kumpul. Ngaco isi abah yeuh. Kumpul. Benar ini mah ulah sampai salah deui. Beureumkeun mata sia deui dak. Salah deui. Beureumkeun. Gas dak. Pasna ada geus tepat yo ka titik lokasi yo. Geus coba aina baru ka matana. Abehan. Alhamdulillah. Tepat ieu titik koordinatna ieu bah yeuh. Dekat dia tuh bah. Aduh, nggak saya balik yuk. Balik aing bah. Nuhun bah ya. Dak. Kayak ka dieu ka dieu. Nanti bah. Aing balikna kumaha ieu? Apa eta mah strasia bah, nek balik leumpang ke. Sia dah. Kedeung heula coba urang kasbon heula. Berek lagi Cul. Jangan pas balik yuk. Jangan pas balik. Tadi perapatan naik angkot bah, naik angkot dari dinya nya. Ya, Atur nuhun. Ya bah. Kamera, rolling, action. Harga santai kagak lebay. Cincai, Emang cincai. Harga santai kagak lebay. Di mana ini? Di Majalengka guys. Hari ini kita syuting di Majalengka. Kayak lagi banyak eta mas lain mah. Kat. Itu udah kena jawab kita lihat. Where is the keluar? You know. I need Kadangnya tak maksud. Sini lang nữa. Hai để ai siêu của anh kia là sai. Cắt rồi. Kurang panjang dong ngomong masih jalan. Sama. Anh đeo bữa lần rồi. Ingat guys, merokok menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, janin, serangan jantung. Makanya jangan coba sekali ngerokok ya. Oke, itu saran dari gua. Makasih. Dia malah ngerokok, bro. Keluar sih dia kasih meler.
cucu, hai cucu. Oke, kalau bisa diberes ya cucu, tapi keluar kayaknya di raga baturan aingnya. Oce, oce, oce. Oce, oce, usia bejat.